اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب داچتا سور آیت ندید کتاب والذی انزل الیک من ربک الحق کتاب چ نازل کرے شیر تا تستاد رب طرفنا حق دے ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن دیر د خلقنا ایمان نہ روی بے حق باندے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش اللہ خاص غزاد دے پور تکڑی دے اسمان بغیر دستنونا تاسوین آغام بیا اللہ تعالی برابر دے برابر شہد عرش دپاسام وسخر الشمس والقمر اروان کڑی نور سوگ میں پخبل حکم سرام کل یجری لأجل مسمام دا ٹول چلی گی نیٹے مقرر دپارام یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون انتظام کے اللہ تعالیٰ دا ٹولو کارونو دا دنیا جدا جدا بیانی آیتنا دید پارا چتاسو پا ملاقات دخفل ربانیم یقینو گئے وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا او خاص اللہ ذات دے راخ کلی دزمکام اجوکڑی پائزمک کی مضبوط غرنا و نہرنا چلولی ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ودار قسم میں وہ غلونا پیدا کری پر ازمک کی جوڑے دوام یغش اللیل النہار اغندیش پار وستام ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً پرے کے خام خاڑیر دلیل نشتریا قوم دپارا چر فکر نکارلی وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وبل ازمگا کی ٹکڑی دی وبل سرپ گاون گاون وباغ نری دانگورنا وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان او فصل ندی او کجوری دی دیر سانگ والدی او بے سانگو دی یسقا بماء واحد وبکی گی داٹو لے پیو قسم ابو ونفضل بعضها على بعض في الكل غروالے ورکو منگا بازی میں اولرا بازون لرام ونور بازوان نے پمیو کے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقیناً پدے کے مخام خاڑیر دلیلون دیا قوم دپارا چا عقل نکارلین وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ کت تعجب گئے دلیل انکار دا توحید و دا قرآن نام نب العجب دا دلی وینام اِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ آیا کلچ منگا خوری شو آیو بمگا بیا خام خاپ پیدائش نوی کے اولئک الذین کفروا بربهم دا خلق دیا چھ انکار کڑے دخبل ربنا واولئک الاغلال فی اعناقهم دا کسان توقن ویدائی پسٹنو کے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون اور دا کسان بیور والا دیو پائے اور کے ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ
اور زرغاڑی دیستان عذاب مخید ایمان روڑلنا وقد خلت من قبلهم المصلات ایقیناً تیرشی ددین مخی ناشنا عذابنا دیبرت عذابنا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ایقیناً سارب دے خامخا بخنک ان کے خلقتا سرد ظلم دائینا پستتو بینا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور یقیناً سارب دے خامخا سخت عذاب ورکون کے چتوبن واسی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اوائی کافران ولی نشی نازل دے پدی نبی اغا موجزہ چمون غاڑو درف دا طرفنا انما انت منذر یقیناً تی یرور کون کے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ خدا قوم دپاری ہدایت کون کے